Ledger Projects nidew l-ewwel blockchain app mibnija kompletament f'pajjiżna. Bl-isem ta' LP01 l-użu tagħha se jkun speċifikament fuq il-kuntratti tal-proprjetà. Dr. Abdallah Kablan, it-Technology Mentor ta' Ledger Project, qal li l-app hija mibnija posta n-nutara u li se tkun qed tiffaċilitalhom xogħolhom. Input all that information and also be able to access any existing information on a specific property, for example, real time, without them having to go back and do a lot of groundwork for them to access that information. And at the same time, for the registration of a deed like a promise of sale to happen instantaneously instead of it taking a long time for it to be done. Bekk ix-xogħol tan-nutara se jkun qed jitħaddem fuq struttura li hija aktar sigura, fidabbli u aktar effiċjenti. Dr. Kablan spjega wkoll kif permezz ta' din l-app se jkunu eliminati diversi problemi. We can eliminate something like one property being exposed to the risk of being sold more than once at the same time, just because we need to manually go and check. So it also helps the government to have some form of visibility. Il-ħsieb ta' Ledger Projects huwa li jibnu aktar blockchain apps immirati għal professjonisti oħra. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali u Innovazzjoni, Silvio Xkembri, qal li l-Gvern se jkun qed iressaq it-teknoloġija tal-blockchain anke fil-gaming. Nippermettu li anke jitħadmu cryptocurrencies fl-industrija tal-gaming, nibdew dik l-industrija b'forma li aħna jgħidula ta' sandbox ħalli inti jkollok is-sigurtà wkoll fejn timplementa f'dan il-qafas regolatorju għalih, u mbagħad eventwalment inkunu nistgħu ngħaddu anke għal pass li jmiss li nkomplu naraw li s-servizzi tal-Gvern ikomplu jiġu implementati fuq is-settur fuq is-sistema ta' blockchain. Dan fil-waqt li jkompli jappoġġja lis-settur privat fil-ħolqien ta' aktar strutturi mibnija fuq il-blockchain.